nakon utakmice 34. kola Max TV prve hrvatske nogometne lige, nova pobjeda Rijeke 3-1 danas protiv Dragovoljca. Marko Leskovića s nama. Marko, kako je bilo? Bilo je dobro, proporno smo dobro igrali, oni su stali u svoju formaciju, mi smo pružili i zabili smo gol, mislim, iz čistog penala. Drugo povremeno smo ušli još agresivnije i zabili drugi i treći gol i onda smo dobili utakmicu i sve priveli kraju. Ostatak, malo su pala koncentracija, ali malo je došlo do umora, ali to je sve prihvatljivo. Jeste vi osobno zadovoljni? Drugi pogodak u dresu Rijeke, opet glavu. Da, drugi pogodak, imao sam puno prilika, stvarno već moglo biti puno više, ali evo, sad je nagradilo i sve je dobro. Lijepa najava za srijedu, finale kupa. Evo, finale kupa, idemo svi u Zagreb, imamo jednu dobru utakmicu. Želimo osvojiti taj trofej, dobro smo radili cijele godine i nadam se